Zeleni je najteži pojas, ajmo. Zahvataš ruku, ideš na njega. Napadi ga, nemoj da budiš. Ko papa? Ajmo Marko. Nici ga napao, nici pao. Marko, Šta se radi? Jel ne možeš da radiš? Ti nije dobro. Ajde. Ti nije dobro, da se noći spremni za ovaj koraš. S sve strane da ne možeš da koraš. Ako se ne osjećaš sposobni da ne polagu za pojas, onda ne polaš. Ajmo. Ovo je treba. Dobro, sedite vi ovamo svi. Ajmo. 10. kju. U stanici da vidimo koji se sve. Ćemo čati ovo. Aco, gdje si? Ajde u stanici. Tijelom. Aco ćeš da radi sa tijelom. Ajmo sedite vas dvoje. Vas dvojica na stanici, za početak. Dvojice. Muško žensko. Vas dvojica malo tamo naprijed. Sad ste polagali. Znači svaki mekliko po 2 puta, jasno? 10. kju, krenite. Moramo opet ili? 2 puta svako tehniku, ajmo. Jednu tehniku ti, jednu ovo, ajmo. Se ubiti. Pad nazad. Šihonagi. Jako kan. Jako. Količo, dođe vamo. Pored mene. Opustite se vam, ima vremena da radite. Polako, na tvoj ruci. Uvijek pratite ruku na šihonage, lomi se ruča ovdje kad ide. Ajmo, Eritori, Nikje. Sljedeća, Eritori Eliminagi. Sedite vas dvojica tu. Dobro. Ajmo, Tijana na kome radi? Bire. Bire? Nemoj, ja sam govorio. Ajde, Bojo. Vas dvojica sedite, poznat posle 9 je odmah radi. Sa njim, a sa spremnice, sljedeće, biraj koga će. Ajde tamo malo. Skreni Tijana. Sviđate Tori, ko te geče? Dobro, sljedeće. Jako kalmi šihonagi.
Dori, idi mi nakon. O, set. Idemo, Aco. Fatski mrež. Bjeri. Ti završi. Sam. A tražiš što voli najviše. Aco. Aj. Koji? Antonić u stani. Šeri pozna. Ne možeš ti raditi sa njim, on je teže tebe 3 puta. Ajde, rad. Ajmo, ko te geši, Aco, idi malo tamo. Evo. Sjelo. Bravo. Drugi. Sanki. Nikio, jako kako. Jako kao nije. Čiki. Dobro, radi, nastavi. To je zadnje tehnika. Sad uradi Inke. Šomen uči. Da ga presečiš koje počne samo. Šomen uči. Ajde. Ajde. Eto. Popio kol. Ajmo u suvari vladi popio kol. Druga strana. Dobro. Ajmo poznam. Radi svaku tehniku koju je. Aco, šta je bilo? Jako harni Niki. Sljedeći, Šomen uči i Bogu. Šomen uči Sanki, učite ih za Sanki. Ja te stvorim kopiju ko? Dobro, sad. Ajmo druga trojka ponovno. Ajde, dolato i ne gori. On ne može. No, ustaj gore, bre. Da radi ovo. Znači, Marko radi prvi, Zdravko i drugi, Masaš treći. Slušaj, evo samo trenutku se prekrenuti. Odmerite napad.
I Krenite snagu koja kreće. polako, pa onda. Malo brže. A ne da letite brzo i da proleti. Ti kad padneš na beton, neće da ostaneš kroz sekund. Ako hoćete da proverite, bacite se malo na beton. Evo ispred probaj. Zato, ajmo da izgledamo. Idemo. Diši, ali diši. Topno je unutra, sparaj. Evo tehnike kreni. Krećemo leđa ovdje. Ovo, ajmo. Dobar, sledeći. Ajmo, bravo. Ajmo tehnike. Ajmo, mačeš. O, ajmo. Napade malo srednje. Gledajte ga u glavu, slobodno. Ide udariš, ide udariš. Uci u kori ga dole. Dobar. Ovo je bolje nego malo pre. Idemo 8 kilo, stanite svi da nas veđe. 1 minut priča se ovo. Stanite da nas veđe. Jel ima dobro volje? Šta? Za 8 kilo. Ajde, dobro volje. Da. Svaku tehniku krećemo po 2 puta, ako dobro pokažete, može i po 1, ako ne, i po 3. Snima fitness, znači mu glava, noge, leđu. Znači mogu da su bili. Drugo. Da ima šansu. Kada to je ono uči? Što te vuči ispred, oni uradi tehniku. Da. Jedno da se spiriš u igru. Snimi to. To mi izgleda lepo. To mi ne znam. I onda ovo sad slušaš. Još jedan. Znamo da izdam. Samo možda njegov... Drugi pa. Sledeća, katatori mikser. Katatori. Nož. Jedan pa drugi. Samo je reći, eno ga visi. 2 dana onda ga diraš, puška. U soji, Sledeće. Šove nuči ili mi nađe. Sledeći. Ponovo. Potegeš. Sledeći. Ponovo. Sledeće. Jokove ručnike. Jokove ručnike više stavili. Ponovo. Probajte Nikova. Ajmo još jedno.
Ajkan Mikio. Ajmo, sad sve. Vidite malo tamo, u pravcu, tamo. Kreni. Daki duboko, Ana, dok se priši. Nobe, dok ne krade druge. Dobro, sledeća tekst. Kata Tori Nikija. Dobro, Dragan. Nož. Ponovo. Treba blok da bude. Ana u stomak. Dragana napad. U stomak ne da Od stomak. Eto. Treba da naučimo pravo kako da napada. Ajmo. Ti da napada. Što me nauči eliminaciju? Mogu. Ponovo. Ajmo, Dragan. Dobro, prešte. Otegeš. Ajde, ponovo. Ponovo. Nemoj ti da klekiš, ona treba da padne, ne ti pred nje. Ajde. Sledeća. Dragana. Ajmo sledeći, ti Kariokove naučnik. Ponovo. Uđe u ruku. Evo, Dragana. Pojte dobro stranu. Učekajte stranu. Sledeća. Pokio ko na koleni. Ajde uradi. Ja pa šta je on? Jeste, pijeti su. Ajmo, pokio ko. Oni koji su završili ovamo, ovi koji nisu ovamo. I vi, sledeća stanica odatle je ispred kluba, jasno? Ovo je to da se desi. Ajmo. Ajmo, Ajkan Mikija. Ono. Nemoj da ti pobegne pa da je izvodiš. Ajmo, Ana. Ono.
Znaš tehnike, što? Ajde. Svaku tehniku po 2 puta. Koliko minuti ikija? Sreća. Koliko minuti učekite sami? Ono. Dali ga u glavu. Ono. Tako je. To je već bolje. Ja te toliko kjušao, da sam mene nervirao. Ikija. Dostavi snimanje malo ovako. Ne znaš da stignemo rad na kući, ali ovo na treningu